ልጆች አሉበት የኦሮሞ ልጆች አሉበት ደላላዎች ተባብሮ እንደ ሀያ ወንድሞቻችንን አሽሸክሞ ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲገቡ ካደረጉ በኋላ ሳውዲ አረቢያ ላይ ድንበር ላይ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ይዛቸው ደላላዎች ጠፉ ደላላዎች ሲጠፉ እነዚህ ልጆች ከአሽሹ ጋር ሳውዲ አረቢያ ከማይፈቅደው ነገር ጋር ተያዙ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ቀጥታ የሞት ፍርድ ፈረደባቸው ديمي الرابع فاهمة ديمي جدين كابلان غيره كدين باسا في ديمي الرابع دوامني كلب عشان شكمو وندمو تشيز بلاچو ياو تلانتنا ولا ልጆች ተሰቀሉ 45 ደግሞ ድምጹን ሁሉን ይያሉ ነው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በእናታችሁ ድምጹን ሁሉን አድኑን የሞት ፍርዱ ቀርቶ እድሜ ልክ እስራት ይሁንልን እያሉ ነው ማለት ነው ምንም በማያውት والله ብዬ ነው የምለው የሳውዲ አረቢያ የሚሄድ ስደተኛ አይደለም አሺሽ ሲጋራ አይሸከሙም እመኑኝ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ወንድሞቻችን ምስኪኖች ርስቃቸውን ፍለጋ እንጂ አይደለም አሺሽ ለመሸከም ሲጋራ አይሸከሙም አልኳችሁ ራሳቸው ህይወታቸውን ጠልቶ ያን ባር ከተሻገሩ በኋላ እብዱ ነው ይሄዱ ያሉት ደላላዎች አሽሸክሙ እንዲታረዱ አደረጉ ስለዛ ሁላችንም ወጣን ድምጽ ከሆነላቸው ለአላህ ብለን ማለት ነው ለፈጠረን ብለን ምስኪን ልጆችን ለእናቶቻቸው ለአባቶቻቸው ቢያንስ የሞት ፍርዱ ተቀይሮ እድሜ ልክ እንዲደረግላቸው ማድረግ እንችላለን አላህን ፍሩ ማለት ነው ሁላችሁም ቪዲዮም ሰርቻለሁ ለኪካለ ተመርክኬ ተማጽኛችሁ ዱይት አድርጉልኝ ሼር አድርጉልኝ አሁን እንደሞ እየገባችሁ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ድምጽ ሁሉላቸው ኦቦሌወን ከኛ ከሰጡ ጆሌ ኦሮሞ ረጫላን ስለ ረብ ዳማሰ ጆሌ ከኛ ኒቤቱ ደላላን ሽፍታን የመን ከሰታ የመን ነፈቴ ብያ አባን ቀብለ ሰለ ከሰታ ኦቦሌወን ከኛ ገረ ሳውዲ አረቢያ ደሙዳ ዋን ቀበሉ ጉርጓታኒ ኢልማን ይየሳ ኢጆሌ ሳውዲ አረቢያ ደምቱ ባህራን ልቡሲ በቃ كنامن نجتة لبوسي قبسيتة دنتي إرجع بيشان شيء تيرة تيجي منيتة أنا قال فتى بيشان قب جرس هو دربيا ديمو لا يروح سينكاتو مال قراني أشيشي في مشالة موتما سو دربيا أرجو هوندا أبولا كي نبات سنيتي جرس هو دربيا تركج سنابونه جولين كون دانغارات كاباماني أشيشي نكوان كان جراته شانتا وجنجة مرتين دواتي فرادمي كاليسا نميلا مكبرات أجيبامي وريكاني موكلو تاني فينجوه غتا جولة چودا كلامودا نموتا فتامي شانان كان برارون دندينيا يوم الانتاني إينا نما أنغوتا والله بالله أم نمنني تبيل بلانو لنجو أجيساني وريكاني كاسانو وريكاني مومين غافن نجلاني أدرا كيسر أدرا هندنا ما يومي چيرو دندي سوري ميديا كنرا ربي جراتي ijoollee kana sagalee yoo taane ambisuu dandeenya mee rabbumaa jennee ajeessanii namni ilmoo namaa tokko du'arraa ambise akka nama biyya lafaarra jiru guutuu ambiseeti jedhame mee boo'aa gangaladhaa viidiyoo hojjedhaati ijoollee kanaaf akka jarri hafanu irratti hojjedhaa rabbiin biraa argattu mee sababaa taanume iyyi keenya ajeessanii iyyi keenya ijoollee kana ambisuu ni danda'a dhibbaan dhibbatti danda'a adaraa rabbii sababa hataanu jolle kan afiti jolle kanati miti bo'u qullaa kee deemuu yoo ta'e qullaa kee deemiti obbolaa keenya kana akka sagaleen jala dhagaamu godhaa jabaadhaa tattamaan har'a nama meeqa qalameen beekuwan kaleessa garuu namni lama jeemameera jedhan wanni kun qabatama kijibaa miti dhugaa malee qabadheen dhufuwan dhugaa isaa amman bareekee wannichi dhuguma naa jiraan jedhama qoonsilaan jiddaa ni beeka jedhan dhaqee intarvii godheeraa jedhan erga qoonsilaan jiddaa beekee yoo eeyyinee mootummaan Itoophiyaan dhagaa jechuudha rabbii jedhaati obbolaa koo bakka jirtanu namoota viidiyoo kana hojjetu laayikii godhaa fi sheer godhaa fi jajjabeessaanii bakka jirtanu adaraa ajandaa tiktookii kana jijjiirame ajandaa tiktokii kana obbolaa keenya kana baraaruudhaan jijjiiru rabbiin biraa arganna namni nama tokko yoo ambise sababa ta'e ambise akka nama biyya lafarraa ambiseeti namni zambii qabdu namni badii qabdu namni rabbiin araaramuu barbaadde ijoollee kana ambisuu irratti hojjedhaa islaamaa kiristaanaan utuu waliin qoodin jechuudha ummataanna garagaleeraan olgalaatu dubbadhaa warri irraa beektan torba barreeffadhaa warri waa ijoollee kanaa beektan qotaa olgalaa bannaa taatu adaraa rabbi sheer godhaa
ስለነዚህ ልጆች የሰማችሁ አማርኛ ተናጋሪም ትግረኛም ተናጋሪም ዘመድ ካለክ ናና ግባና አልቅሰም ቢሆን ከፈለክ ራቁቴን ቁመ እነዚህ ልጆች ማትረፍ አለብን። እነዚህ ልጆች እንደ ሃይማኖታችን እንደ እስላም ሃይማኖት ያንድን ሰው ነፍስ ያተረፈ እዚህ ዓለም ላይ ያለውን ህዝብ እንዳተረፈ ነው መቆጥሮ ብሏል ፈጣሪያችን። እስላም የሆናችሁ በተለይ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች እንዲተርፉ ከፈለጉ ክርስቲያኑ ከፈለጉ ወንድማችን ይሁን በቃ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ የሰው ልጅ ናቸው። ድምጽ ከሆን ማትረፍ እንችላለን። እመኑኝ። አብረን ድምጽ ከሆን ዛሬ ካደርንበት ነገ ይሰማል ድምጻችን። እየተቀዳ ወደ ቲክቶክ ወደ ፌስቡክ ይሄዳል፣ ወደ ቲክቶክ ይሰራጫል። ወደ ሚዲያው ከሞላ የሳውዲ አረቢያ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ተነጋግሮ እነዚህ ልጆች ሌላ ቢቀር የእድሜ ልክ ፍርደኝ እስረኛ እንዲሆኑልን እንፈልጋለን። ለምን ሳውዲ አረቢያ የሄዱ ናቸው ስለ ሳውዲ አረቢያ የሚያውቁት ማለት ነው። ገባችሁ? ምንም በማያውቁት ጦስ ምንም በማያውቁት ደላላ የሚባለው ሌባ የሌባ ልጅ የመን ላይ ቁጭ ብሎ ወንድሞቻችንን ለማስፈጀት አሽሸክሞ ወደ ሳውዲ አረቢያ ስላላከ ብቻ ሊታረዱ ነው። በእናታችሁ በፈጣሪ ማጸናችኋለሁ። ወንድሞቻችሁ ናቸው፣ ኢትዮጵያዊ ናቸው። የትግራይ ልጆች አሉ። እስኪ የምታውቋቸው የእነዚህን ልጆች የምታውቁ 7 ቁጥር ጻፉና ግቡ ተናገሩ። እኔ ጭንቅላቴ ወላሂ ላብድ ነው። ወይኔ ሼር ጎላ በእናታችሁ ስለነዚህ ልጆች ናጅራን ላይ ታስሮ ስላሉ 47 ኢትዮጵያውያን የሞት ፍርድ ስለተፈረደባቸው የምታውቁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እየገባችሁ ድምፅ ሁኑላቸው በእናታችሁ። ያሳዝናል ወላሂ። አይደለም አልቅሰን ኧረ ሙተንም ቢሆን 47 ሰው እናተርፋለን። ወይ ጌመር የተባለን እያዘጋችሁ አምጡልን በእናታችሁ። ጌመር የተባለ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በእናታችሁ ማጸናችሁ ዛሬ ወይኔ ijo kootiin argeetti kottu ol gali kottu ka ijo kootiin argee jettu ol gali ወይ Faria, ella que tiene algo والله جاكوتين Faria dubbadhuka وجنين كباب نيجروان برا أين جمالان كباب نجولين جمالان كباب مونا برا قبات دماني نور جمالان نسيبه دمارو قبات دمني ور جمالان بكا براتين برا دماني mana biraa keessatti hojiin turte ati gaafa sana sheer godhaa waa danuu dhageessu meeme wajjiniin jirra warri maatii fi nu bakka tokkotti qabani jumaa dhufa warra jimaa harkatti argame sana kan qobaatti hidhame warri qobaatti hidhamammoo jarri jimaa baatan sun ijoollee nama afurii arfan sun jira qobaatti hidhamani nu bakkeetti dhanii warra jimaa sana immoo mana wayii keessatti dhanii mana waa'ee nama 47 dubbataa irraa obboleessa koo ijoollee 47 shiishii jimaa waan arge hojii qaban dubbataa irraa hubattee taree biroo eegaa jarri kun insanuma aan qabamani kan warruma jimaa sana aan qabamedha nan sitti maalu dhageessa miti sheer olii godhaa please sheer olii godhaa meemee nama qabatamaan ijoollee naa jiraanitti qabamte jirtu ijoollee 47 firri yoo jiraattan kottaa ol galaa iyyaa dhageessanii firoonni yoo jiraattan zamadoች ካላችሁ መታችሁ ገብታችሁ አይደለም ማልቀስ ተንከባል ለምናን ዘመዶች ካላችሁ ግቡ 47 ልጆች ናጅራን ላይ የተያዙትን የምታውቁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እየገባችሁ ድምጽ ሁኑላቸው የምታውቋቸው ማለት ነው
aboonni turkii jazbaa kana maalan golan jedhame nama na galchaabbo sabaa sabaa quxur xaafu